Korang sedar tak, masalah terbesar bila pergi travel bukannya flight delay ataupun bukannya makanan tak sedap. Tapi bila balik travel, balik je Malaysia, gambar tengok balik, semua ke laut. Mak ambil gambar ayah gegar, ayah ambil gambar mak nampak tiang je lebih. Last sekali, bayar trip beribu-ribu tapi hasil gambar dia tak best. Sebab tu, dekat projek Buku Merah, kita buang kita punya konsep tour leader yang lama tu. Kita ganti dengan memory maker. Bunyi macam fancy, tapi apa beza memory maker dengan tour leader yang lama? Tour leader biasa, pastikan you turun bas, you naik bas. Cukup. Tapi memory maker PBM, mereka adalah you punya private storyteller. Dioranglah fotografer, dioranglah videographer, dioranglah yang akan jaga your peace of mind. Bayangkan, you pergi New Zealand ke, Trans-Siberia ke, atau any private trip, you tak perlu susah-susah nak pegang phone. You just be present. Biar kita orang yang dokumentkan gambar dan video untuk you tengok buat kenangan nanti. Dan bila you balik nanti, kita tak bagi gambar kat group WhatsApp je tau. Kita akan bagi exquisite photobook untuk you yang tebal, premium dan cantik. Apart from that, kita akan bagi juga video cinematic untuk you enjoy, buat kenangan dan memori untuk selama-lamanya dan juga untuk you, anak you, cucu you mungkin. So, travel ni bukannya gerakkan badan daripada point A ke point B sahaja. Travel ni untuk penuhkan you punya buku merah dengan cerita-cerita travel yang mahal. So, soalan I simple je. Your next trip, you nak tour guide yang bawa you jalan-jalan je ke? Ataupun you nak memory maker yang tolong you bina memori travel you? You fikir-fikirkanlah. Last sekali, siapa yang selalu pergi travel, yang selalu jadi fotografer? Cuba tag dekat bawah.